Ratna atmosfera iz Hrvatske prenosila se u Bosnu. Treći septembar 1991. godine. Bili su to dani kada bi se malo ko u kasno doba usudio da prođe kroz Kravicu, poznatu kao mjesto velikosrpskih nacionalista. Mevko Sinanović, koji se nikad i ničega nije plašio, krenuo je sa prijateljima u Drinjaču da naspe goriva. Bila je nestašica goriva. Goriva je, tako sam dobio informaciju da ga ima u Drinjači. I onda smo mi otišli da natočimo, da naspemo to goriva. Kroz Kravicu su prošli u prvi sumrak, a vraćali se oko 9 sati uveče. Krećem iz Drinjače, prvi mrak je bio. U Konjić polju normalno stanje, pervani dole. U Kravici vidim zaustavlja me policija sa stopom onim policajskim otkuzama, bivša milicija. I sad ja sam mislio normalno da stanem. Smanjio sam gas, kad sam vidio ko me zaustavlja, samo sam rekao ovo je klopka, držite se. Zaustavljao me Dragan Ilić, Pero Radović, kako ime, Video je Radović, Pero Ilić. Krećemo naprijed možda jedno 500 metara, mislim da ima. Mevko nije vozio ni 500 metara, a sa svih strana su ga zasuli paljbom. Meci su počeli da šaraju po vozilu Lada. Kola su se zanijela i stala. I izišao sam iz auta, ovaj Nedžad, on je bio, njega je Rafal razvalio po stomaku negdje. Nedžad fura, jes. Prešao sam asfalt. Otišao u kontrasmjeru, on su me tražili desno. Ne znam ko je, ne mogu baš da se sjetim, podavno to bilo, neko od njih je rekao da ne bi, ne dajte Mevko da ode živ. Tako se sjećam. I otišao sam kroz šumu i izišao na Dvojnoj njivi. Džemo Jusić iz Podčauša i Nedžad Hodžić Fora iz Hranče su ubijeni na licu mjesta, dok su Mevludin Sinanović Mevko i Zajim Salković preživjeli. Našao sam, nije milicajca, tada je bio milicajac, Hasana, iz Bratunca negdje, Hasan, ne mogu da se kako zove. I pogledao sam iz mraka, vidim da je on, i znao sam, poznajući čovjeka, znao sam da mu smijem, prišao sam mu, on je počeo, pustio je suze, kaže Mevko, znamo šta se dešava dole, ali mi dole ne smijemo. Nisu smjeli da uđu u Kravicu. Dramatična situacija je prijetila da se pretvori u ratni okršaj. U Bratunac s helikopterom stižu članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić i Nikola Koljević, te pomoćnici ministra unutrašnjih poslova MUP-a BiH Avdo Hebib i Vitomir Žepinić. Nepoznata lica iz zasjede iz automatskog oružja su pucana na 4 lica koja su bila u vozilu Lada, registarski broj zvornik 27162. Kojega su ubili? Ubili 2 muslimana, toga glavnog nisu. Aha. Da imao sreću. A dvojicu su ubili. I dalje, u toku dana, sad je dole narod muslimanski sišao u Bratunac koji samo likuje da se ide na Kravicu. Ako krene MUP jedan od ozdo u Kravicu, oni će biti gađani, rafalirani. Dobro. Tako je Kravičani, oni su to tvrdo zaključili, od toga ne ustupili. Jesu naoružani? Jesu. Žepinić i Hebib su gore negdje,
Ali Žepinić mi se još nije javio, treba mi se javi da mu ja kažem da u srpska sela MUP-ovce ne šalju, ja sam to... Nemoj da se šalje to, ako može odmah javljajte da slučajno iz Bratunca odozdo ne pođu u kakvu kontrolu, patrolu ili fol da probaju ući da smire stanovništvo, onda će neće valjati. Da, dobro. Kada sam rekao Deronjiću da treba da idemo u Kravice, da razgovaramo u Kravicama gdje se i desio zločin i tako dalje, onda smo zapravo upozoreni da je predsjednik SDS-a Radovan Karadžić zabranio da niko ne smije doći u Kravice. Kad su oni meni rekli da ne smije, ja sam ipak, kao predstavnik legalne vlasti Bosne i Hercegovine, policije, ja sam naredio i komandovao da kolona ide samo, da krene za mnom kolona. Ja sam prvi krenuo odmah prema Kravicama i mi smo otišli u Kravice. U Bratuncu je bilo jednostavno dramatično. Ja to nikada neću zaboraviti kada smo prešli most i ušli u Bratunac dole kod Dubovije. Vjerujte, sjećam se samo, ni na jednom prozoru bili su otvoreni, toplo je bilo. Ništa se nije vidjelo, izuzev na jednom prozoru je mačka bila. I mi smo prišli dole, kako smo prilazili policijskoj stanici, samo sam vidio pred sobom jednu kolonu koja je potpuno ispunila ulicu. Jedna gužva koja je svakog trenutka mogla eksplodirati. Masa svijeta je bila i tražila je pravdu za ove ubijene. Ja sam ovdje u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine da izjavim saučešće porodicama Hodžić i Jusić za njihove mlade sinove koji su izgubili život i naravno da svima vama ovdje ukažem da ta dva mlada čovjeka koja su poginula trebaju da budu opomena svima ovdje. Allahu akbar. Molim vas lijepo, razum nek preovlada. Ja vas pozivam na zbližavanje. Dakle, zbližavanje, da jedni drugima ne okrećemo leđa. Zato i zamjerim nekima, koje poznam, mogli su biti safolma. Mi smo safolma jedni drugima braća. Mi smo safolma, kad se ramenima dodirnemo, osjećamo što smo i tko smo. Radenko Milanović, zvani Mali Rašo, je Boru Miljanoviću, autoru knjige Krvavi Božić sela Kravica, ispričao kako je sa još dvojicom saučesnika 3. septembra 1991. godine ubio 2 civila. Zapucali smo na nailazeće vozilo kad su stigli do mjesta Stijena u Kajićima. Odmah zatim našim putničkim automobilom smo napustili mjesto obračuna i ne znajući rezultate prvog vatrenog sukoba s muslimanima, opisuje Mali Rašo. Nakon ubistva Mali Rašo i ostale ubice Marko Marković Kobra iz Ljubovije i Milomir Cvjetinović iz Bratunca otišli su kao dobrovoljci na hrvatsko ratište da pomognu Srbima u okolini Vukovara. Ubistvo bošnjačkih mladića u Kajićima nikada nije procesuirano. Nažalost, situacija je u cijeloj Bosni i Hercegovini brzo eskalirala, tako da jednostavno te ubice nisi mogao ni privesti, jer više se izgubila, svakim danom se sve više gubila vlast i kontrola nad stanjem u Bosni i Hercegovini. Jedan od ubica, Radenko Milanović, zvani Mali Rašo, od 2016. godine odbornik je ispred Srpske demokratske stranke u opštinskom vijeću Bratunac. Hici u Kajićima i ubistvo 2 čovjeka mlada i ranjavanje 3. su praktično početak agresije na Bosnu i Hercegovinu. To ruši mit koju je velikosrpska politika napravila sa famoznim ubistvom Svatana Bašćaši i da je to nekakav okidač za početak rata, što je besmislica, jer je slučaj Mevke Sinanovića, odnosno u Glogove koji se desio, je u stvari prvo ubistvo Bošnjaka na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Od svih ubistava, najviše pažnje, napetosti i straha izazvao je nestanak, a potom ubistvo jednog od najvažnijih bošnjačkih intelektualaca i aktivista svoga vremena, Abdullaha Kovačevića. Kovačević je u dobi od 37 godina bio magistar nauka, doktorant, autor oko 50 naučnih radova. Bio je pjesnik i eseista, intelektualac koji je simbolizirao nacionalno buđenje Bošnjaka u sjeveroistočnoj Bosni. Na tribinama i predavanjima je agitovao za suverenitet Bosne i Hercegovine i za povratak nacionalnog imena Bošnjak, te je upozoravao narod da se sprema novi genocid. Diplomirao je u Subotici, magistrirao u Ljubljani, a u Beogradu je trebao braniti doktorsku disertaciju gdje je s profesorima upravo došao u sukob zbog negiranja njegovog bošnjačkog opredjeljenja. No malo je ko mogao očekivati da će velikosrpski teroristi odlučiti da kidnapuju i likvidiraju ovog bošnjačkog intelektualca. Dogodilo se to u njegovim rodnim Vražićima pored Čelića 26. novembra 1991. godine. U blizini je nimalo slučajno bila stacionirana jedna jedinica JNA na navodnim vježbama. Abdullah Kovačević je otišao da obiđe svoje imanje i nestao. Bezuspješna potraga je trajala do 6. januara 1992. kada je pronađeno njegovo unakaženo tijelo koje je izbačeno iz helikoptera JNA na brdu Žunovo nedaleko od Vražića. Bila je to jasna najava nadolazećeg genocida. Dženaza Abdullahu Kovačeviću obavljena je 11. januara, a na njegovom mezaru uklesani su njegovi stihovi slutnje u kojima veli: u svakoj nepravdi i zlu vidim od svog tijela gomilu kostiju i ispijene oči. Već do podne pred Skupštinom opštine Živinice okupilo se sa vozilima oko 200 taksista i građana koji su tražili oružje radi zaštite, ističući da je taksista Muhamed Mešanović ubijen u selu nastanjenom srpskim življem. Pola sata kasnije već je bio blokiran magistralni put Sarajevo-Tuzla te regionalni put Živinice-Banovići. Protesti građana su se nastavili i u popodnevnim satima da bi na prijedlog opštinskih vlasti počeli razgovori predveče u dvorani Doma kulture u Živinicama. Broj okupljenih građana do večeri se povećao na 800. U krajnje naelektriziranoj atmosferi oni su zahtijevali da im se obrati neko iz kriznog štaba ili republičke vlade. Istovremeno predstavnici taksista i prevoznika, ali i okupljeni u Domu kulture Živinice, traže da pripadnici rezervnog sastava vojnih jedinica koje se nalaze na području ove opštine odmah napuste Živinice. Jer kako u svom saopštenju za javnost ističe predsjednik Skupštine opštine Živinice Osmo Forčaković, neki navodi građana govore da je ubijeni taksista Muhamed Mešanović u kritično vrijeme vozio 3 lica od kojih je jedno bilo u maskirnoj uniformi. Inače, pojedinosti o ovom tragičnom događaju još nema. Istragu vodi sudija Višeg suda iz Tuzle Tomislav Ljubić u saradnji sa radnicima Centra službi bezbjednosti Tuzla. Dok ovo javljamo, stotine građana okupljenih u Domu kulture Živinice i dalje čekaju da pristignu predstavnici Republike ili Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Također u Živinice je iz pravca Sarajeva i Banovića zbog barikada još nemoguće doći. Oko 20 sati večeras je obilaznim putem u Živinice stigla delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine koju je vodio savjetnik ministra Avdo Hebib. U prepunoj sali Doma kulture Avdo Hebib je građanima Živinica obećao ubrzanu, ali detaljnu istragu u pronalaženju ubice ili ubica taksiste Muhameda Mešanovića iz sela Bašegovci. Javnost će o svemu biti detaljno obaviještena, naglasio je Hebib, a zato bez rezultata istrage ništa ne treba prejudicirati. Također, Avdo Hebib je preuzeo obavezu da vladi Bosne i Hercegovine prenese zahtjeve građana Živinica oko obaveze razgovora sa vojnom komandom kako bi rezervisti napustili područje opštine Živinice i Živinička sela. Ja moram otkriti neku tajnu. Morat će nam je vi ispričati. Kakve ste vi svatove vodili s Pala preko Baščaši? Znači, tajna je otkrivena. Ja sam to držao kao moju jednu od najvećih tajni i nisam, tražio sam od mojih saradnika da se to ne ofira, da se to ne zna i da se to
da se to ne ugleda svjetlost dana do određenog trenutka. Međutim, kad to vi znate, Džogo, onda... Dobro, ja sam dobro informisan u ovoj Republici, ali sad neki drugi saznaju. Pa vidite, kada smo dobili, kada smo počeli već da naoružavamo narod, to je bilo neposredno pred sam rat, kontrole su bile na sve strane i nije se moglo proći, čak šta više, kada sam uspio jedan šleper naoružanja i municije da dovezem do Mokrog, ostavio sam ga pred kućom moje familije i sišao u grad da vidim kako i na koji način da provezem to oružje. Sreo sam i gospođu Biljanu Plavšić i rekla mi je da su je tu taj dan pretresali automobil njen i čak šta više toliko su bili drski da su vadili je tašnicu i sve iz tašne njene lično. Tako da mi je to bilo strašno upozorenje da ne smijem sad za Vogošću da provezem taj šleper sa oružjem i municijom. Međutim, ja sam napravio svatove. Pozvao sam najodanije moje ljude i napravili smo 32 putnička automobila, natovarili po noći oružje i sutradan okitili auto i mladu, imao sam, mlada je bila moja sekretarica bivša, gospođica Branka u to vrijeme, jedna djevojka iz Srbije, ona je bila mlada i mi smo kao svatovi prošli kroz Sarajevo, ja sam još usput i pucao i kažem tada kada smo se stigli do Vogošće da sam se osjećao najsretnijim čovjekom, ne znam kada sam bio srećniji i radosniji zato što mi je uspio trik. Prošli smo kroz Sarajevo i milicija i sav narod, čak šta više mnogi su aplaudirali kad smo prolazili i pucali kao znate kad svi shvatili i oružja. To je bio jedan, barikade su, evo da vratimo se malo barikadama. Ljudima je mnogim bilo čudno zašto Joja Tintor, koji je uvek bio tu u vrhu SDS-a, najčešće sjedio čak i na konferencijama za štampu, većina novinara je znala ko ste vi, ali neki opet sa strane nisu znali ko je taj čovjek koji sjedi negdje tamo na ćošku stola. Barikade su bile i vas nije bilo u Holidayima. Pa vidite, kada su počele barikade, ja sam bio u Sarajevu, nego jednom sam uspio da dođem u grad, pošto sam bio u štabu i u samoj organizaciji, u vrhu organizacije za barikade. Ja sam prošao jednom za Vogošću, otišao sam da i u Vogošći to organizujem, vratio sam se jednom za Sarajevo i dogovarao sa gospodinom Dukićem, ali smo bili stalno na telefonu, naravno, jer... telefon se prisluškuje, naravno. Hvala Bogu, ja to dobro znam, oni su to koristili maksimalno. Međutim, ja sam vratio se ponovo, pošao ponovo prema gradu. Naravno, ja sam imao dobro obezbeđenje jer sam znao da su muslimani itekako dobro naoružani i na Kobljoj glavi su bili barikade postavljene i ja više nisam mogao proći za Sarajevo. Pokušao sam preko Rajlovca, istu stvar sam doživio u Rajlovcu gdje su oni stavili barikade i nisam mogao proći više za Sarajevo. Vratio sam se nazad u Vogošću i na određen način konstantno održavao vezu sa štabom koji je vodio gospodin Dukić. Ja sam vodio taj dio u Vogošći i Ilijašu, kontaktirao sam redovno sa svima i mislim da je to bila briljantno izvedena akcija na koje mogu da pozavide i svi organizatori, vojni organizatori.